Presiden jongka United States of America Donald Trump hakabal pentip hakir resan sosial media ulong beladon kapor satang sapa prakanta kabamot satang asngi yak Iran ban play ke Strait of Hormuz. Donald Trump hakine kipor baladep ulobo shpewsngi yak Iran panikren bat ban panbet ke Strait of Hormuz konta Donald Trump ulong bat penram ba adalkot ka sapa prakanta la ban penpoi dak dujok hakari Iran ka IRGC Aerospace Force ka Iran kala pelat yak video hakir rensan sosial media hakaba layo isai yak kajentrekam ki air defense system jong ki Iran hakaba wat ban penhap yak kajatma jong ka United States of America ka bangitip kerteng kum ka eten wartho Henry Donbok ka United States of America bakam siap melayap ki pilot jangka hakaba ka jingther ka ri Iran yaki kijatma jong ka United States of America kala prai phum ka Iran kala kamro ya kejengla jongka ban siat yaki atli kijatma ka United States of America ka eten wartho bat ka wepat F-15E kumta laong nado bastang katma hapedeng ka United States of America Israel persya yaki Iran baladon berkalaingut ki supaya jong United States of America ki balado ya kejengim kat bakari Israel kalado kat kandaingut ki sipai balayap bat arpo sangut na ki wepat kiri ki badon hakari Middle East kum tala bani iya kajusar kai kande katma hakba wat kalenti ki jahat kit umpniang kabang gitip kum ka Strait of Hormuz kalakta iya kiri jong kepertai Henry la ban sakiro iya kajing sakta sisa kane katma iya kari bat kajala jong iro hakaba ka jung pandai mar kaliang hakane katma ikumbakan poi syakjungma hakaba Donald Trump ulma hamro yak Iran wat ban panpoi dakarujok hakari Iran.